हेलो गाइस কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সুমি সৰেং ব্লগ আনটি ভিডিও লৈ আৰু এয়া আছো সাতপুৰত আৰু আমি দেখম ইয়াৰ তলত আছো আমি কেম্প ছোৱালী বিলাক থাকিব দিছে আৰু আপোনাক দেখাইছো আপোনালোকে ভিডিও হেকালৈকে চাই থাকিব আৰু আমি কেম্পত আহিছো দুপৰীয়া সময় আৰু আমি আছো ইয়াত और तो जाम और प्रोग्राम स्टार्ट हो और ये आम ছোৱালী रेडी और ये आम कैम्पर भर रेडी हो देखो एफाले आमी जाबले लालो या रमला एफाले आनु और एफाले क्रिस्टिना और आमी गएছো या और आमार बा पुरंचल राजापुखुरी अंचल दिलजान मंडली और या आमी आसो पिछले आहि আছে और आमार ब्रेकफास्ट खाबले आहिছে या ब्रेकफास्ट दिছে या दियाছে ब्रेकफास्ट खाबले आहिছে या पिछले आहि আছে মানৱ জাতিৰ বাবে দুখ কষ্ট ভুগিলে প্ৰেমময় ঈশ্বৰ মানৱ জাতিৰ বাবে দুখ কষ্ট ভুগিলে যীশু নামেৰে দৃষ্টি পায় যীশু নামেৰে মই নিজৰি পাপীৰ বাবে দিলে के हथे बनाए दे छोटा इंसान है देखी के सुंदर लागे किसुआ अब हम बनाए दे